Akakholanga usisi Mhla ebona isipoki endlini yomlisa atholana naye ku-Facebook kanti le sipoki kwakuma wey'ngane zakhe. Uyachaza-ke usisi lana ukuthi umlisa uthi uma wey'ngane zakhe wayebulala kanye ney'ngane zabo ngenxa yokuthi umlisa wayemfebela. Bhuti engangizwana naye eminyakeni edlule wayengabhilivi kanjani ukuthi kwakhe kukhona isipoki. So ngahlangana nalo bhuti ku-Facebook, wangi-inboxa, ngaphendula wacela inamba yami. Okay, sahamba ku-WhatsApp-ke safika saqala ukukhuluma. Konke kwaku-right. Ubehlala e-KZN, mina ngila eGoli. So wathi ucela ngizomvakashela for a weekend. Ngathi okay, ngizoza ngizokutshela uma ngi-free. So ngenza isikhathi-ke ngahamba ngempela uma ngi-free. Uye-ke ukhokhele yonke into, i-transport nani, uye nje ubekhokha. Okay-ke ngifike-ke eThekwini, uma ngifika ngilande ngempela angitshela ukuthi usibhukhele kwenye ihhotela. Sihambe-ke kuleyo hhotela sifike sihlale khona. Ngafika kuyi-Friday, ngahamba Sunday. Kuleyo Friday ngifikile nje kumnandi yonke into, siya-drafta i-day by day tour ukuthi sobe senzani. Siyahamba siyovisitha ama-attractions, bengiqala ukuya e-KZN-ke. Siyahamba siya-cruise-a senza yonke into. Then Sunday ngihambe-ke ngibuyele emuva. Mase ngifika ngapha kumnandi nje, uyafona njalo uyafona. Sometimes siba nama-date, ngihambe e-restaurant naye ahambe then sibe ku-video call. Nje kumnandi, i-relationship iyahamba kahle. So this other day ngimbuza ukuthi umfazi wakhe ney'ngane unaye umfazi na? Wathi hayi cha, akanaye umfazi. And angeke ayikhulume ngaleyo nto over the phone. Uzocela ukuthi uma ngibuya ngimkhumbuze then sokukhuluma ngayo face to face. Okay, sharp. Angicela ukuthi ngizovakasha for ama-holidays ka-June. Ngihambe ngempela ngiyovakasha. Uma ngifika lapha, sifikele kwakhe kuhle kuma-estate. Ngimbuza ukuthi why ungangilethi la the last time ngizile la? Athi no, bengenzela ukuthi masiqala ukuhlangana kube mnandi kube kuhle, kungabi la endlini. Okay, uma ngifika indlu yakhona inhle guys, i-clean, like ngathi akuhlali kwamuntu. Okay, sifike singene-ke kube mnandi. Ngifike kuyi-Monday, ngingene kube mnandi, vele ngifike ngikhathele, yazi uku-travel-a ngebhasi. Uma ngifika-ke senze ukudla, then silale. Then mina ngivuke ebusuku ngiye e-toilet. Uma ngiqeda ukungena i-toilet, isicabha sizivale. But nginganaki ngize ngimtshele ngithi no, ngizochama kuphela. Hawu, ngiqede ngisukume ngihambe. Uma ngifika ngibeke ikhanda emkamelweni futhi sivaleke futhi isicabha. Hawu, but nginganaki, yabona ngizikhathalele ngize ngicabanga ukuthi maybe I'm imagining things. Okay, sharp. Sivuke ekuseni, angayi emsebenzini. So-ke ngiphinde ngimkhumbuze ngithi, you said you're gonna tell me about unomfazi noma awunamfazi, uthe uprefer ukuthi sikhulume face to face. Aqale-ke angitshela ukuthi aqala akhale kuqala. Ngibuza ukuthi manje ukhalelani kanti? Yini ekhalisayo lapho? Angitshela ukuthi I was married, nginomfazi ney'ngane ezi-2 zamantombazane. So umfazi wami wathola ukuthi bengi-cheat nenye intombazane. Then yathi ngibuya emsebenzini ngafika ibulele ney'ngane. Ngithi izibulele kanjani ney'ngane? Nge-poison. So ithe makafika wathola i-note. Umfazi loyo umtshela ukuthi ngifuna ukuthi u-enjoy impilo yakho nentombazane yakho, mina ney'ngane zami singasekho, singasakuhluphi because nakho awusahlali endlini. Ngithi yo, isigaqa esingaka. Okay, kimi-ke sengiyahlanganisa manje ukuthi hey, what if bekuye lo bevala, but ngingajampisi yabona. Okay, emini ngihambe-ke ngiye e-kitchen. Sisahleli nje siqambalele, sidlile sabuyela saqambalala. Ngihambe efrijini ngithi ngiyokhipha amanzi abandayo. Fike ngikhiphe amanzi ngejug, ngibaphethe neglasi kwelinye kwesinye isandla. Uma ngiqeda ukuvala ifriji ngithi ngiyajika, yo, ngibone usisi omhlophe umile nabantwana bamantombazana ngapha nangapha, omunye ume ngapha, omunye ume ngapha, and uyakhala, ukhala igazi, akuphumi inyembezi, kwehla igazi, uphethe isoda ngesandla. Kuwe le glasi, kuwe le jagi le yamanzi, ngimemeze,
ezegijima lo makafika abuze ukuthi kwenzakalani, ngimtshela ukuthi kwenzakaleni. Athi no, you are imagining things because nakho sengikutshelile ukuthi kwenzakaleni kumfazi wami ney'ngane zami. Ngithi no, I'm not. Ngimtshele naleya izolo. Aphike shame ubhuti wabantu. Ngithi hayi okay, maybe-ke senginovalo-ke. Nami kuphi ngigcina sengizijaja because angisazi ukuthi kwenzakalani. Sihlale-ke the whole day. Ethi ntambama sesizolala, ubheke ngakumina, mina ngibheke ngakuyena. Then behind him, there's this lady again. Umile lapho. Usasenjalo, usaphethe leya sword ney'ngane ezi-2. Ngimqwethe ngithi bona, makajika athi anyamalale lo sisi. Guys, ngimtshela ukuthi I saw that thing again. Athi no, there's no such. Hayibo. Ngithi sizama ukwenza inkonzo yasekamereni. Abuye lo sisi. Makathulala nami, I would feel ingathi khona umuntu ofaka sharp stick into my V. And lapho-ke nami angiyifuni into ebuhlungu-ke. So ngiyagcine sekakwata lo muntu. Athi wena you are imagining things. Sekugcina sewuthi uzwa ubuhlungu ini. Ngitshele ngithi okay sharp-ke. Since ungangibelieve-ke but one day uzongibelieve. Athi ayikho leyo nto, wena you are seeing things because nakho sengikutshelile ukuthi kwenzakaleni ngomfazi wami. Athi okay. Ngimike ngempela silale. The next day ahambe emsebenzini, then mina ngisala. Ngivuke-ke ngindlula umbhede. Mangindlula umbhede ngithi nangumuntu uhleli ekoneni yombhede, usisi loyana akasahambi nengane-ke sekahamba yedwa. Ngithuke but ngizitshela ukuthi into engizophuma ngiyiphethe, ngiyophuma ngiphethe iwallet. Lapho ngisagqoka amabhijama, ngigqoka igawuni. Ngifike phandle ngifike ngi-request ngisearch ukuthi imall eseduze kuphi, ngi-request. Mangifika kulo bhuti ngifike ngimtshela inkinga yami ukuthi hey bhuti, yazi ngifunana ne-pharmacy but lawa abantu abamnyama, ngifuna i-consult, ngifuna imadubula nani ngimtshela. Hayi bhuti, lokho ngempela ngibonisa ukuthi uzozithola laphana lezo zinto. Ngifike ngizithenge ngempela ngibuyele endlini. Mangifike ngifake yonke indawo, especially kuleya kamera naleya kitchen. Ngifike ngifake kuyo yonke indawo, ngithathe i-Jazz fluid, imadubula, ngimixe namanzi, then ngifafaze endlini. Hey, wabuya umuntu emsebenzini. Makafika athi kunukani la endlini. Okay, ngim-explainele futhi nge-pride enjani ukuthi ngenze so. And ever since ngiyenzile, shame, I feel at peace. Athi wenzeni kwami? Athi angeke mina ngize ngihlale nomuntu ozomane esebenzisa imithi. Aze athi mhlawumbe ekhaya mina ngikhuliswe ngemithi. Ithi hawu, imadubula akusimuthi. Jazz fluid akusumuthi. Athi itswayileli lena ligcwele phansi ini cela uclean indlu yami. Ngiqale-ke ngithi okay ngizoyiklina kusasa. That night shame sazilalela kahle, azange ngibone nix. Sayenza inkonzo kwaba mnandi. The next day ahambe emsebenzini. Makafika emsebenzini he called engikhumbuza ukuthi please indlu yami mayibe clean. Okay, ngikline-ke ngisuse lapho bengibeke khona i-consult, and then ngiyeke kuphela ezansi kombhede. So bengikhona ukuthi mangiyekile njalo phansi kombhede ngimbone, but ngimbonele kude, ngingambonele eduze, yabona? So shuthi ibisebenza even though ngaphansi kombhede. Okay, so ungaklina-ke indlu yakhe umuntu, akekho usemsebenzini. Then later ithe makafika ngamtshela ukuthi ngifuna ukuhamba ekhaya. But njengoba ngithengele i-return ticket angeke ngikhona ukuhamba, ngiyoze ngihambe ngaleya date. Ngamtshela ukuthi angikhoni mina, angikhoni ukuhlala la. I had to call my sister ukuthi anginikeze imali ukuthi ngibuyele ekhaya. Wanginikeza-ke. Okay sharp, ngafika-ke sesihlukene-ke, asisakhulumi nokukhuluma. Then 6 months later I was like okay, let me just check ukuthi unjani loya muntu. Ngamfonela, mangimfonela wathi so you thought ukuthi ukuhlukana kwami nawe ngeke ngisamthola omunye umuntu. Makasho kanjalo I was so disappointed in myself. Ngize ngizisola nanokuthi bengifonelelani. Hayi ngahlala ngempela. A year later i-call ye-landline. Ngiphendule-ke, mangiphendula wuye. Ngibuza ukuthi ngisiza ngani bhuti? Athi yazi ngiyaxolisa, ngifuna ukuxolisa ngayo yonke into. Leya nto leyo ubungitshela yona kuyiqiniso ngempela. I met someone ngisiya e-mall. Lo muntu wangitshela ukuthi ngilandelwa umoya omdaka. So kuzomela ukuthi ngiyenze i-cleansing endlini yami.
wangitshela ukuthi umuntu lo ahlangane naye uthe ufuna ukuzomsiza ukuthi uyi-cleanse kanjani indlu yakhe, naye kumele ageziswe because he's been staying with that ghost for isikhathi eside. So ucela ukuthi ngibuye empilweni yakhe, ufuna ukuthi silungise izinto mina naye sibuye sibe right. Ngamtshela ukuthi mina unfortunately sengi-move on ngempilo yami and lo muntu le enginaye manje uyangijabulisa, so angeke ngisakhona ukubuyela kuye. Ekhala efonini, ngiyacela ubuye, bengi-happy ngalesa sikhathi nginawe, I'm sorry ukuthi azange ngikubhilile. Ngathi nje angizi bhuti wabantu, sahlukana kanjalo-ke. Angimazi ukuthi ukuphi, wenzani. So yeah, siphelela lapho-ke isitori se-ghost.